dukomeze dukorere Imana. Abadiyakoni mwota jana n'amasaku mu bantu. Ababishoboye tuve hasi duhimbaze Imana. Wambereye ibyiringiro bagandirimba urukundo rw'Imana. Abayumbe Butambiye muhaguruke duhimbaze Imana. Umwijima baganirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro bagandirimba urukundo rw'Umukiza wanguyemo. Umwijima baganirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro bagandirimba urukundo rw'Umukiza wanguyemo. Umwijima baganirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro bagandirimba urukundo rw'Umukiza
Muzamura ibiganza. Amen. Muziki tugiye gusengera. N'umuntu wicaye ahaguruke. Umuntu wicaye ahaguruke. Umuntu wicaye ahaguruke. Duhora tubivuga n'ubundi tubisubiyemo. Muraza kunyemera dukomere Imana amashi. Reka mbabwire. Turashimira leta y'u Burundi. Turashimira leta y'u Burundi. Uhereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu n'inzego zose bakorana kugeza kuri nyumba 10 kugira ngo abantu babone iyo opportunity ubu buryo bumeze gutya bwo guhimbaza Imana turi mu mahoro turi mu mutekano. Munyemere dukomere leta y'u Burundi amashi menshi cyane twese. Dukomere Imana amashi menshi yabibashoboje. Hanyuma tugiye gusubizamo ikidari. Turasengera uhereye muri iki gihugu cy'u Burundi turimo. Bwana sifiwe. Dusengere akarere k'ibiyaga bigari. Dusengere na hariya hose ubona hari umutekano mukeya. Ariko turashima Imana kubw'umutekano dufite mu gihugu. Ibi tubikesha Imana kubera ko dutarama gucya. Hari igihe twigeze kugera muri 2015 nta muntu wakinguraga urusengero ngo yinjire. Muzi ibibazo byari bihari. Ariko ubu nyine turatarama, turanezererwa Imana, turaterana bangana gucya, duhimbaza Imana yo mu ijuru. Haleluya. Bwana tokoso. Tugiye rero gusubizamo hanyuma ukusirimba, ukutambira Imana. Ubwira Imana ngo Mana ukomeze utanga amahoro, ukomeze utanga iterambere muri ibi bihugu byacu uhere muri iki gihugu cy'u Burundi turimo. Dusabire abaganza niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma dusengere ubwoko, dusengere muri Kongo, dusengere ruguru mu misozi ahantu hari ibibazo bitandukanye. Imana yumve gusenga kwacu igira ikikoze kandi ikora iciza. Haleluya. Saba haleluya. Mushumba rakoze niyo twari tugiye kujamo ngo dusengere bine kino gihugu. Buriya birizi vuga ngo igihugu muzosukiramo muzogasabira umugisha. Saba haleluya. Mana bagire neza. Ngiye gutarasirindwe. Sengero wendeye ku mupaka wa Rumonge Nyanzarake ukazunguruka ukagera mu Gatumba no kuri Mitanganika. Imana igire neza Burundi. Turangiza tutereze n'izindwi zije iwacu. Tukibaga iyo mwavuye. So iri wacu tugira Imana ngo Mana dukeneye ubumwe. Amahoro yawe aboneke. Niturangiza tusubizemo. Niturangiza tutarame. Sema haleluya. Sema haleluya. Muri tayari. Papa mugi uri tayari papa. Tugiye gutera rero papa. Nurangiza ducurange kujya curanza muri veyi. Niturangiza sasa dufatwe twumve icyo Imana ishaka. Tuzamura ibiganza. Dore. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Ndio. Haleluya. 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 Tuzamuka iwacu. Aho mwabaye naho nabaye. Ubwira Imana ngo Mana ubwire neza igihugu cyacu cya Kongo. Mana ikigira neza itanga amahoro. Ko murumva. Tuzamura ibiganza. Ndio. Tuzamura ibiganza nawe uyakureba. Haleluya. 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 Usanga muri ubwo buryo ucuranga papa nimurangiza abantu tuhagarare neza. Ari ukuntu abantu bazo bipanga referendum ayize muzokurikirana Igisirimba kinini akiva. Asabwira abantu muzogusirimba wa urebe. Hano abantu zamaze imbere wundi kugira ngo umuntu amusitare nisitara kuri mama dogo hano. Ibintu byibimera neza. Ariko mpomure mpodumiye mpamure kugira ngo simusitare nawe kuje imbere y'abandi uzirinde. Hari ukuntu abantu bazawuduma tukabisanya. Nimba wabona ufite intege kuri uho ntabwo ari ukugwa. Ntabwo ari intege nke. Nukubisa abandi bafashwe bakaje imbaza tukawuduma tukataka amateranyo. Twamara kubaheza Yesu. Umuntu na Yesu wiwe. Sema haleluya. Tubisanya duhanana imistamita. Duhudumiye neza nta birato nubwo turi benshi. Niturangiza duhudumiye muri utaratibu.
murabakunda Imana isivuga curanga papa musuke nawe abanza aririmbe ngo yanyoboshe ukarimbe buke kandi uzana imbere ukitondera bukeya ko muri 3 minutes nugeza kate utureke maze twumva Imana ubwiza bwa Yesu tonde papa tonde tuzamura icyubahiro cya Yesu rero bazagumye kuza kakare ariko tukabura bakatije bizabingora umushumba ahagaze hano bizabingora kuba nosaba umwanya ariko kandi tukazigumana rero ubwo tubonye kano kanya reka tuzamure tutegere icyo zikora turabizi zirahinguranya ufata ikibazo kikugoye ugishira imbere tukivuge kuko ukivuga nti tugishoboye ariko turatera za haleluya Imana iragihinguranya ndabarahiye Imana ya Isiraheli Imana y'umurenge twaduhamagara titwoterana kubuza gutya ngo datareka gukora ibitangaza haleluya Turanga papa muso na pastor bitagara ni Musa naje ndaguma mbiri kwa kinyuma kiri papa Zajanirimba urukundo rw'umukiza wabuyemo umwijima Zadanirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro Zajanirimba urukundo rw'umukiza umwijima Zadanirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro Zadandirimba urukundo rw'umukiza wavuyemo umwijima
murakura turi kwitare hano murakura yome subiza mugisha we komeza nakura sha nakura ninduka nakura sha wasuzugura umushitsi Reverend Amazi avuze ngo araza gusengera imitwaro tugumye kurya tukima umushitsi tuba tugize ikosa kandi baduhaye umwanya tubatubwira duhagarukira ko natwe tuzatwumva sema amen jamu mushumba yase y'umutamzi sinzi Revera nimba ari bindi Igitaramo nakiguhaye nakantu kamwe gusa umushitsi azagenda ejo umuntu wese wagize icyo akora kubwe guhera mu gitondo sizeri gushika saa 5 zuzuye aho ico kintu Imana yagushize ku mutima kwa Sioni muzakigeze kwa mama Samaza Madame Pasteur Madame Pasteur ibintu byose abantu batanziriya by'ibitenge byose muzabigeze mu kibanza cye niho tuzabitorera hanyuma abatanze amafaranga bose
vuga telefone za Serugo ari he? Muramuzi Serugo, murashobora kumubona. Nundi waba ukwegereye wese wayamuha ariko ugasinyare ko wayatanze. Tuzaba tugiye gusezera umushitsi mu masaha 5 kuko saa 6 tuzoba tumuherekeje ku kibuga c'indege. Nako kantu nari nkeneye kuvuga hanyuma reka numve umukozi w'Imana hano yavuze akajambo kamwe. Waravuga akajambo kamwe narangiza. Uramukomerezaho Kofi. Ndi hano ku ifasi yawe. Uramukomerezaho utanga umwanya w'umushitsi adusengere hanyuma dukomeze ibindi. Ariko turabashimiye mwikomere amashi menshi cyane. Turashimira na korari Emmaus. Nubwo itaririmbye zijya ndirimbo zindi bazaziririmba ku cyumweru kandi ibyo mwakoze bagiye kuzishira ku mugaragaro. Bazosubira babatumire muri salle. Barabyumva n'abana bacu babyumvise rwose. Nibi nabyo bigomba kugerwaho. Kaze umukozi w'Imana avuga akajambo gatoya hanyuma Kofi uhita ukomerezaho. Yesu ashimwe. kemuke se wahuruma wapfuye Imana yawe muzanye munota 2 kazoba mu bukwe nawe ariko ndahari le 25 sema amen le 25 dufite umukutano jewe nzoja kwa Boneri no kubanyashuti turabatumiye dufite ubukwe bwa Boneri nta kindi kintu kuzoba le 24 na le 25 no ubukwe bwa nyashuti na Boneri Boneri na tatahe ahari hose itoro rya Kentucky Ebenezer ya mutumiyinka izoba mu bukwe timwokomera Imana amashi ndayifitari ya hari ya modoka ntatayonka ni ya Boneri itoro rya Ebenezer Kentucky nyoboye narabwiye ngo mukore fundraising Boneri afite ubukwe none iyo nka yaje yashitse iri hariya ndayiribura ni kese ya Fanta gicuya cukishe sawa tugiye gutarama tugiye gutarama Mana bamushe tugiye guhamagara mushumba yavuze ngo arasengera abantu kandi amufite amushitse tasoma azari utaye umusanga siko bimeze hari tangazo batanze hano Adonai Ministry Bujumbura yifuje kubatumira mu giterane kizaba ku itariki 23 24 niveye kuko tuba turi ku muhuro tuzoja gufungura kwa Boneri no kubanyashuti ku itariki 25 bazisimbye ku mpamvu za Boneri tibazoterana tuzirugwa muri nyarukutano ya Boneri na nyashuti izo tariki twabwiye Agape na kwa Adonai ko badakwira gukora le 25 bakoze tuba dukoroganye nabo nabo barabyumva kuko Boneri n'uwo abantu bose na nyashuti le 25 tibazokora le 26 saa 8 zuzuye tuzaba turi kuri gerizo niyo tuzaba turi ninga mu gatondo bishobora ko tuzosengera kuri Agape ninga mugoroba tuje sasa gufinaliza kanziga nuzobora muvuga butumwa kuri gerizo no mu gatondo tuzokunjiriza mu bikomera Imana amashimeche cyane kandi kungaragaje kubisigura none gamushumba tugwaye kaze ngiye imikora ivuga neza
simbabwira ngo muhaguruke kubera ko umuriro watse nimugire muri Pass. data mu izina rya Yesu Kristo bugira. Desava. ibyifuzo byabo byose Kemuki. wewe warabivuze ngo ufite byinshi mu kiganza harimo ibyiza gusa binezeza imitima y'abantu muri ibyo byiza ufite ubimanure kuri bo ingo zabo wari umaze iminsi adaseka kubera indwara aseke habe n'uri mu bitaro urwajije natahe umuntu wabuze ifaranga zo gukemura ibibazo by'ibitaro uca inzira azibone abajanye n'ishuri kingura amarembo babona abategereje za visa uriya mugabo uri muri Amerika ugenda umukoronge neza hanyuma umugororo umubwire ngo nazitura ibintu kandi migration ikore abantu bagende ndagushimiye kuko utabaye kabakangira ingiri pimisa la kota kuboko kwawe kumanuke kurya wakize ke watabaye Israeli n'uyu munsi ndi kugikora amahoro naganze none niteka ryose amen Imana ibaho umugisha sigarana amahoro tuzabonana namwe mu 2028 bamwe muri Amerika abandi muri Australia muri abantu bese Tukabari Imana amashimeshe cyane. Vuga Mana turangiza first. Bwana sifiwe. Tugiye gutera za haleluya. Zizaherekeza umuvuga butumwa wacu mu ndege. Tuzaba muri cyubahiro. Tuzaba haleluya. Haleluya. Turanga sasa. Imana yacu. Umuganga w'ibiri. Allo. Imana byose. Igitaramo. Allo, c'est la Kandigerera umuntu wese Ouais, ça c'est pas. Ugiye cyayo. Kadiza la passion. Abiganira. Ah, ça se passe. umuganga w'ibihe
asifiwe twari dufashwa ariko amasaka aragenda kandi ko turawudumya neza Mana bagire neza